Yeah. It's your boy Scott Maphuma Ntambuye Kizaro bafethu. Khamba kanjani? It's another episode, another hot episode of Ilink Up. I have optimist ngapha. Ngithola ne? Ngiphethe wasalala so. Yeah, ngithola ne ngiphethe uBenzo. It's gonna be hot. Sikhuluma ngento ezibhaya kakhulu. But then mina ngishaya isikhathi. Mele ngithi shazi up and party. Out and about kanjalo. Danko? Oh yeah, my chance. Hola. This is your boy Optimist Music ZA, and you are watching The Link Up. Hola bafethu, it's your boy Benzo aka Benito Sibam Totikara, and you are now watching The Link Up. Mafriki njayami wena owenze izimotions bazi beyizwe izimotions ezikhona kulonyaka ka2026 efundini. Manje si yabona ukuthi kuyenzakalani Mafriki ya. Andiyabona mfundini. Kuyenzakala mfundini. So ngifuna ukwazi mina like okay sinama hit la siwakhiphile for instance sonke since sifika like we industry music ne wena hit lakho since ihit leli kulama hit wonke lelo thwa baliqeda ukuphuma wabona imali icala ungena hayi ukuthi ingene ngaphansi like ingena for instance kuma hit wakho onke bawacabanga iliphi Z2 zona ma. Yeah, ne too sharp. It's Snogo nemabalabala. Snogo nemabalabala. Snogo nemabalabala vele izinto ukuthi ngicala ngigige vele ngithola. Yeah. Shayo vele ukuthi vele sibangena amagigini. And mina basicala ukuhlangana vele bengicabanga ukuthi uHlanza vele ugiga, it's crazy. Ngicabanga ukuthi vele uHlanza like maybe ngasi lapho bengazi next. Uyangifrustra. Jobe kunothola jo then. Oh lapho nalapho. Ngalelo like bengikhona jama uma 2 months. Ngathola. October le. June March. Yabona. Oh yeah, it makes sense. Mina kimi nje yamanyo ukuthi fast job budizimele lezo ziyi2 phela. Lezi yeah mara possible thi ngingakhohle possible ke ngifakele izakanyana mara maki yeah jo kayi1 yangifrustana ke uma 40,000 ngifakele 1 bokuyigig yaseSenegal ngasho ukuthi yeah yangifrustana izaka na ngithola yeah possible ukuthi ngifakele amagig nyana la ukuthi angayizaka yangifrustana. So yeah maka yona hayi sayiqhubha iyenzeka yona. Obvious. Sempilweni ethi siyenzayo le piano elisiphilisayo. Emdantsweni. So manje wena bawucabanga since engomeni yazirecord ingoma ezinye ziyaphuma ezinye ziphuma ne. Yiphi ingoma le cishe zange yaphuma engomeni lezi ozenzile wena eziphumile cishe zange yaphuma Mara iphumile. Yeah. Emupepi. Yatshela. Emupepi bengeke iphuma. Maye konzeka lezi. Yeah, mara igcina iphumile. Reply ni Joe like ngilwile ukuthi le ngoma ntanga like. Yeah. Iphume iphushile. Yeah, yasazi story ngathi ngiyaskena nyana. Yeah, kodwa ngoma nota ngipakela amandla thatha. Yagcina iphuma khona uma iseshovile baba. Yayizwa. Hayi ngiyakuthola nje yami mina for mina angicabanga ithi ngibo cishe zange yaphuma mara iphumile ya. Yiphi? Yo. Ay mina kimi ayikho ukutshela ma az akunangoma zange welwela azange bathi iyaphuma nani bathi iyaphuma yona iyaphuma mara bengamelanga iphume and ngoma like yes fight money yeah mara yagcina iphumile yiphi mara yagcina iphumile yilotho yeah yagcina iphumile kube nama confusions nyana besingazi ukuthi abo bani bakhona engomeni uyangifrustana ya ukuthi ithole ezimina ngithole sekuyibeat nje yangithola ngagibela because bangidlala lama beat bawuyenzile yakavele ngashaya yavala yangithola yeah khona manje nawo kwisibekela la isibeke khona sisalwela namhlanje yangifrustana so maka wena jo bawu like
mina before ibilani uyofika ukuthi ungibuze ne engicabanga ingoma in 30 minutes ngingayenza ne mara angithemi ukuthi ukuphuma lona zala baphuma kulezana ukuthi sabahamba or something like that. You understand? Wena ngifuna ukwazi ukuthi engomeni sala wayenza ingoma like engaphansi like with 30 minutes for like isikhathi kuma 30 minutes uthi 30 minutes ingoma 30 minutes yaphuma yaba yihit Zithu. Bafriki Ngiyakutshela nje yami true. Isinokonoko nemopepe. usha Ngicova isikhathi ukwenza lezi ngoma. Less than 10 or 15 minutes. less than 10 or 15 minutes bese yo ubuzujump. Isinokonoko sishaya fast ngamtshela ibaba le hit ba. ngitshelile athi iphekashini ugibele ngephekashini Gibele i-baseline ingakayenziwa. Sengibhalile ngicela. osomdevula izinja mina ithi ngibo angicabanga hayi thina khandiwe hayi ijinyilwe azange ngifuna ukutshela amanga ama-Afrika inja yami ngifuna ukutshela amanga like ayikho nje yami 30 minutes. Mara no ushaya fast yabo. yeah no sengishaya fast ephumile abayihit ithi ngibo Score. uwesachani uyazi na ukuthi ilo Usho nemnikeni zakho ibethe fast. Nayi hit phela ne. mnikenza khokha sishaye fast yo mina ngiyakhohlwa mnikenza khokha sishaye fast True. Engoma sishaye fast thing stance. Stance na sishaye fast. yeah istance istance wona usirekhode fast phela ungakhohlwa ngestance mina bengisabhala ngestance mina bengisabhala Usabhala. bengisahlala ekhoneni lapha ngithi hayi ukuthi ubhala sibhala. Mavri ngisabhala Mavri ngiyeza ngisongena ukuthi ucedile ngithi ngicedile nyeza ngithi nyeza and then manje sengifuna ukwazi ukuthi wena like ufila ezingomeni lezi uzenzile ne yini le ofila ngathi ngabe ithandiwe moma nabantu bayithandile mara ufila ngathi man abantu ingoma le ngabe ishayile yazi ingoma le ngabe ishayile abantu bona bayikena ne mara ufila ngathi Unenye vele like there's a first EP I released. Kwayini le ngoma kule EP? What is it? uyidrop if uzo blow up Yeah, before blow up. Sisekhona nje. Epenzo essay. yeah So as time suspense emus. Kamana khona yini? uyawona kunabantu bocabanga kumafeni wakho bakhona bayaziyo nyana amaline nyana Zithu phela ingoma zakhona bezibethe. Enye iwiralang. Abone iwiralang. yeah ngisho bakhona bayaziyo amafeni wakho Wiralang. yeah Wiralang ngempetha. fucked up Fucked up. mina for mina Joe mina ngifila ngathi ilo was child nebia ngakibia lesayikhipha namachita no El Chapo safika la imitrend vele before Yeah. yabona was child nebia iyo vele lengifila ngathi maybe ishabantu yangifrustana ngabe bayazi yangifrustana uyangithola like alingithenga vele yazini bawucabanga wena ne according to bhekisa into ngakhona ne Yeah. abantu laba ebangayenza music ucabanga ukuthi bacabanga ukuthi cause yo sharp basijaja kakhulu nje amavri ne abazi bakwazi ukujaja nengoma ukuthi iku 10 million seyishayile 10 million seyenze nezaka nawe sekuyenzele 200,000 sekuyenzele 500,000 sekuyenzele izinto ezibamara bayijudge ne so wena bawucabanga kahle ucabanga ukuthi bayazi ukuthi bacabanga ukuthi it's easy ukwenza hit or bacabangani like bacabanga ukuthi kulula na ukuyenza lento le esiyenzile nabo abazweli Bacabanga ukuthi kulula nje. Everyone wazi ingoma seyiphelile. yeah Awuyazi ingoma isayenziwa. awuyazi ngomisa yenziwa Thina siyenza sidlula kiyo. yeah Mina niyizwa seyiphelile seyigrade. yeah not yeah they make it look easy not high It's not easy. it's not easy bakuthi umuntu lo ufika lapha uyakhuluma batazini bathi khona manje sekuyakhuluma ucabanga ukuthi uyakhuluma khulunywa phela baba konzima ukuthi ufike kule level le Acabanga. abantu bacabanga ukuthi uyakhuluma phela ushaye kunzima baba
So manje siwena Abazwisisi. wena ingoma ukuthi special ukuthi i-hit uyibona kanjani? Joe, mina I believe ukuthi Joe i-music inesimoya ngisho yazi. Yeah. Ube semoyeni. Like uyayifila noma i-record e-studio uyayizwa noma unicede ukuyizwa. Ukuyenza uyayizwa Yeah. into yale. Le Because mina most of the time Joe mina ngimamela ingoma zami too much. Angisho Yeah. every time. Always impilo ngishaya ingoma zami. Yeah. Ezishabelana ngicede ukuyenza. Yeah, ama-exclusive. Exclusive kuphela. Mangicede wenza ingoma ngiyimamela. Mangicede wenza esha le ngiyayiyeka ngiyimamela. So like Mamela esha. manje sile bawucabanga ne like wena i-hit wena i-hit Maverick uyazitshela wena lesikhe uceda ukuyirekhoda ne uyazitshela ukuthi yabona le hit le yothi bangiyiposta ishaye or abantu uyaposta and then uzwe umele ukuthi abantu kudecide bona ukuthi benzo hit or uthi bawuceda ukurekhoda njengode uyabona the ways ngisinokonoko ukuthi abantu umtshele ukuthi mfana yabona le i-hit uyazi so before far- or uyazi bawuceda ukuposta Amahitini enginawo. I felt ukuthi mahit la yeah so far. even before uzopost i-video like ku-TikTok bowazi ukuthi yabona le sound engiyiposta khona manje nanoma ngiyorecorda ngiyakhona ukuzwa ukuthi into engiyorecorda yini. yeah Yenza into. yeah hayi kunjalo mina I think more mina ngazi ne Maverick ukuthi i-hit ne mhlambe it's because mina like okay sharp angisho khona ngithola no titen le uyangifrustana so angifuna ukuthi angisengabi confident that much uyangithola wena soshayile Maverick soshayile kakhulu that's why like wazi mina ngayithemba ne ukuthi hit ne mara kuyoba nalento leya kancane ukuthi ish ngiposte ku TikTok Doubt nje yamela ungazidoubt. Yakhumula ngitshela. yeah ngitshela mfana Maverick wangitshela yeah Vele uzitshela. nayo imali Ya ngithi nayi imali mina silande phambi kwethu nayi 80 ngozana. Cela ukwenza stance yeah ebalconini athi nje yami siyayenza khona manje na imali la sambe siyayilanda Le ndaba yesiXhosa. before igezela before igezela hayi indaba yesiXhosa bilanisana Se Cape Town. yeah Cape Town manje ngichaza lobu si2 ngichazile interviewini yokuqala manje ngichaza lobu si2 wathi kunento endivayo apha andazi ba wena uyafuna ukuyenza fondini ndathi ini asihambe ziyenze sayenza seyenzakile ngoku fondini seyila ikhona khona manje sizawuyenza ingoma ngesixhosa ngoku. Bencinga basoza yenza. nathi never baba Bashaya. Ngixelela esi style sakho. gijima nayo mfana yazi Ayiv. ngijima nayo wangitshela ukuthi ngijima nayo ngijimile mfana nayo seyila ikhona khona manje uyangifrustana ingoma zamapeli ngifuna ukulungisa le ingoma zamapiano zesixhosa zikhansa zikhona zona feli mara ku-soulful uyangifrustana Soulful. yeah ku-soulful hayi esigubhini uyangifrustana esigubhini siyenzile thina ngegesi Cabanga ukungayithuna. yasizwa lesigubhu enye ithuna njani ntango efanele senzigezela kuqala ukuthi ithuneke Yasizwa. ngabe igezi lingakayenza ngaba sayigudluza. woza sizumuva wena. woza Thethanga nto xa usithi uyayizwa uyasigezela. uyagezela Uyasigezela. That Maverick uthini kum uthi ndingene apha ndithini ndiyenze ngesixhosa wathi yeah ithatha ngesixhosa yabona ngoku uzoyithatha ngesixhosa Yabona ngoku sethatha ngesixhosa. yo hayi mfana yaqala nje manje okay sharp kuphi la like wena ingoma yakho like eshayayo kwesele wayizithola ukuthi idlala khona like mara bongacabanga ukuthi ingoma yakho bangayikhalisa lapho like indawo le ukuthi bongacabanga ukuthi la ingoma yakho ingadlalwa mina azi kuphi ne bekuse angifuni ukuyikhuluma le Mina nje bese stolo nje ngathi ingena nje like isport scene. Ngena lapha ngezwe abashaya isinoko. Yebani. Yes nini like mangiceda futhi ndoda. yeah Abashaya silandelana kanje stolo. estolo siphi Sport scene. esposini Yeah. yes Yabona ukuthi hayibo. umangele na ukuthi ayike kanjani Wayizwa. sikaleso nizothenga impahla yo mina sibe kuphi bekuse
bekuse ilo eish bekuse Makuleni Abakuledi. yadlala Abakuledi njani? yadlala Utu my friend Jai. yadlala bar akuna flop yazini sister sizini Siqedile no. aphelele amakhushini ayingaki kunamayo ayaphansi yeah another segment bakayona the way siyenza ngakho sharp jo yeah so okay yeah manje sasa ngifuna ukuthi senzeni it's a mini debate le bayibiza ukuthi mini debate la ema-ofisini basho njalo ne but finish the sentences ne yangithola so mina nyothi i-hit song ukuthi iyenzakale ifuna Ifuna beat. Ifuna beat, ne spirit, ne confidence. yeah and that's what in The producer. yeah and nokuthini nokuthi ucabangi kayi 1 awucabanga 2 emona kwavele into encondweni yakho baba recorder la idea wasacabanga ukuthi aish mara what if in izoshaya isho icabanga ishaya nje TikTok made amapiano uyayala leyo TikTok made amapiano kanjani basho njalo bobani basho nje TikTok eTwitter no baba usho ukuthi ngaphandle ko TikTok bengeke sibe entanga wena ucabangani dala siyibo ngaphandle ko TikTok ethi nje TikTok ifuna strategy baningi abantu abako TikTok abayenza izingoma mara still azikho okay wena wangitshelani ke post jo mina bakubone into engizama ukuchazela yona ukuthi your song can trend abantu bangakwazi TikTok is for ukuthi abantu bakwazi ubuso bakho Brian ukuthi uwe ucula yini yeah phela yeah ngitshelile yabo ngitshelile ngisho fun ama-club yo le azin yangiconfuse nami nje ne ama-DJ adeserva adeserva kuyawona bona ukhethe badeserva mina ngikhethe oyinto echithelele okay adeservana ama-DJ ama-DJ adeserva nangifila ngathi adeserva ukuba ney'ngoma hayi ama-producer ama-DJ la badlala la bangaproduce ama-DJ vele mina manje banabo njani banazi njani bangakwazi ukuzenza aba-DJ ke mara nimele nibe nezingoma phela bazokubuza abantu or uthola uzo-DJ wena mina ngiyeza ngizodlala ngizoperform ufika ushaya imipipi ushaya i-stance awuceda udlala ama-ride uceda uthi mabalabala uthi mina ngiperforme uyabona ukuthi mina niyenza ingoma zakho odabula ihamoni manje diamond ayikhona yo skis bafowethu yo I guess abantu kamele bazifundise i-Fruit Loop zamani then ama-producer adeserve imali deserve imali shem nami ngideserve imali nawe that is my producer khuluma iqiniso khuluma iqiniso like ucabanga ukuthi awabhadeliwa enough sibhadeliwe enough thina ama-producer nami ngi-producer baba sikhona ukuba khona ama-producer wasenza ingoma iphume you are
mara ukhuluma ivara sengifuna manga jo. Ukhuluma ivara sonke kusiyaproducer nje yami. Sonke siyaproducer like angifunstand. Mara angazothi uzwani manje uyenza ibeat. Nami ngicabangile sengibhalile. Manje sesiphala Maverick phela manje sasizenzani basisho njalo. Nalabanye bangayenza izingoma nabo bofika bakhulume lapha eceda abantu ba producer. Ayisebenzi kanjalo. Ayisebenzi producer yapressa le. Wale siyibona. Yeah, producer itsela producer ngomlomo noma producer ngani. Izizoshiya ama projects. Izizoshiya ama projects. Sibona ingayenzela studio sayo kuphela. Yeah. Ize nama beats ekaqedile. Akeze. Uyabona bra into ezifana nalo. Yakudola. Angazi namabhidi siwaphelile style lezo zisikhathaza. Ceda la bawupho ingoma leyo ayirecord kuba ihit ayiposta ku TikTok ceda la ubamenya intwana nyane ijole nina ngithi ingomini. Texta ngona uyazi. Yesho hape mina ngina ngishapile imbiti ta. Mina na beat akakiramo wena. Nina ngitengi mo. Wena utsene lawute. Nina ngispaneda. Izimangma. Kena ngifile beat. Yeah. Una maka. Oh, nani kusacava khena. Ngisacava shifa etsamayilo jo. Banu manje jo like ama piano ne. Like aya like makale question ne kahle wena bawucabanga nje. Aya evolve noba we are living off like ingoma lezi zakudala like abo lezane vele like piano lokuqala vele like aya ama piano are they doing better? Ngifrustan khona manje or according to wena ngombono wakho. Mina according to mina nje kuyafana. Into one. Sisi namapiano sekunoba abantu nje sekunoba abantu laba bazenzayo ngathi ama review abantu manje bafuna ukutrenda like ufuna ukuzenza review wenza noma yini for ukuthi atrend ukhuluma into enyane ezibhedla cabanga ukuthi izinesikhathi sakhe thina nayisebenza kanjalo yazi shema uyosikhuluma uzosebenza yeah semsebenzini siyasebenza like everyone nje uyazi umuntu uyasebenza and that's into ekhenyayo ukuthi umuntu ahamba yokhuluma udodi mfana like where else ngabe ubhutakhe is in the same situation like ku position yakho bekawujabula bekanyeke bilana hamba yokhuluma umsuzo ngabe kubhutakhe ngabe wena ubhuti wakhe wena because this thing can happen to anyone angisho ukuthi ube like upload uyanyokwazi understand like what if sharp what if ngoba sikhuluma language one nompeto uyangifrustana okhuluma ngayo like language ukuthi nawe uyayikhuluma so what if mhlambe kubhuta okay bothi ucula udoti abo ekin bekungana fridge athenga ifridge yeah babhetha akhonakali le manje singifuna ukwazi ukuthi well okay so since well uthe wathi kuyafana still the same ne like isashaya the way like ayikho kunoba abantu kuphela nje baratharatha mina for mina babantu ju nale ngcondo bacabanga ngazo kuphela but mina for mina hayi piano nje kusahamba size like akunanto eshodayo like kwisini piano nganto shodayo mina ngibona ku great simnandi mara simnandi yazi trend sesekhona yeah lise the way belingakho sekunoba wena fanele ukuzikhethele ukuthi umamelani zikhethele yeah ngoba yeah because sonke sizicategorizile sonke sizichuzele ukuthi okay sharp umuntu wezipiano so yeah phela senza into efanayo so yeah nempupha sithenge one kunabo iwisa isano what kunama in noma ka izwakele yona vele ayohlala njalo ngeke izishintshe manje singifuna ukwazi nje yami like wena kuthi kule piano le industry le umunye nomunye ushayela into yakhe noma abantu bayakopa bakhona abakopayo obvious mina yabona nawe kwamele uqhubeke kwamele uqhubeke nje uyishaya ukuthi start sabo ju wani izinto yakho yeah abona abantu bezinto yabo mfethu yeah nawe shaya ini iwe way yakho azange ngafika ngicanga futhi lucky kangaka yabo yeah azange ngafika ngathi ngisengihamba noma Benito nyocula njengoma Benito jo azange ngasho kanjalo ngathi ngoba sengihamba noma Benito nami sengizothi la nginazo khona la azange Totskara silwile baba salwa sayithola safika Cape Town sayithola sifika Cape Town sayithola te baba izolo lento le yeah asambe
Ngithola seyila ikhona khona manje Maverick Njami ngiyabonga yazi ngifuna ukutshela Awungomari njalo uNkulunkulu. Awu, yazi. uNkulunkulu mkhulu. yazi Saya ngithola phambili. manje like i-trend wona ekhathazayo yini le ukuthi manje seyayimanisha mawame kancane labantu. Mina akunanto engikhathazayo. Mina bangigayi spirit ke futhi No like ngisho ukuthi like into etrendayo like wenye nenye into nanoma kungasi music ne like i-trend nje ukuthi into like abantu abayiratayo ukuthi bayirate kakhulu ukuthi wena man so feel ngathi nyanizwa lento le nithi nina niyayifila mara mina ngiyifili like ikhona na. hayi mina akunanto engiyifili. Ne serious Maverick guy. Like angisho ngifuna ukuchazela. Like into ethanda abafana bathi ikhona nje like abafana kunezinto ezibhaya like abafana ababhaya bazifrostar like i-style nje ukuthi okay sharp style lesivele siyatrend ekasi maka wena awusifili fandi one ikhona sikhona Let's music. yeah mhlawumbe so music sa anything semgqoko music in Ziningi tayi. eziningi anye kuzicede yo manje itayile sazizisha zisezitayile. yeah ngoba abantu bayazala and kuyakhulwa and omunye nomunye umuntu okhulayo unengqondo and ingqondo iyasebenza ingqondo iyacreator and ke siyenza into one sonke. Yeah, it makes sense. Manje sona like bawucabanga ne i-social media iyasiza thina as ama-artist or isifakele i-pressure nje like phila ifuna ukubona isifakele Ayasiza i-pressure. for no. Intingathi for no. Iyasiza yona ne. Dala, yasiza jo too much. Because dala jo into besiza ama-artist bekuyini music video aphuma TV. Social media. Oh yeah. So manje yabona ukuthi technology ikhuphukile amafoni wamanje awonenza. Sakwazi ukushutela khona manje sithatha siyibeke la khona manje shayita igiji. Bekumele kufuneka amakhamera kwenziwe music video uphume bese TV ubase TV ngoku uba famous ngoba se TV. Ngoba se TV that's why ngefoni ntanga wena uyazenzela ukuthi ube famous cabanga ngefoni uthatha uyibeka la. Because nabantu bamanje abasayibukeli TV jo. Sana umuntu obukela. Abasayibukeli vele. Umuntu ona 5 uphethe iPhone 17 ubhizi efonini. uhlalela ama Netflix nama game. Ubukela ni TV. Yo. So nanento lezi zingasekho zabo generation isibaya. Ngoba iTV ayisabukelwa kufuneka imali. Azeko. Abantu laba aba-actor sebayacula no. Yeah, I make sense Joe. Bayacula nabo ama-artist bayabona. Manje sijo like abantu laba like like labona sharp laba ku social media ne bawubhekile wena bajaha like ukujudge ingoma like or like ingoma esizikhipha sizenza yajaha yakhuluma lapha ku TikTok maqeda afika umnandini uyajive. Yeah uyaratha ku TikTok akafika izolo emlandweni. bengijive kule bengijivela le ngoma ingishaya. Yeah akasasha nyekashi. Iyabheda wayangasho ukuthi iyabheda. Mara bengi uyafika le yakhuluma ama backings le yeah yazini yamno mara ngiyakuthola nje ngiyakuthola maka like yeah maka nesifari yazi. Uke wa like wabheka abantu like bazonda like ingoma obvious online there and then ba dance like 2 weeks later to yona le ngoma leyo. no 1 2 3 4 5 yeah toto buyishaya yona uthi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazi abantu bathi athi what about 10 pre-11 abatisiva laba bakhuluma kuphela akhuluma phela abadakiwe laba yazikhipha bayajayiva sebakotiwe ukuthi bakhuluma into zabo. Mawana venjalo baza confuse makajo like Maverick ne bawubhekile wena ama-artist like la bonke ama-cheaters asegaming like basupportana like behind the scenes or basupportana like kuma music video phela like njalo like umuntu kusupporta ngoba like let's say ngiyashoota ufuna ukuza like azuza ejam ngizwa uyashoota yangiza namhlanje ukusupporta ngiyangifrustan or behind the scenes or basupportana like real like fully in noma umuntu oyombiza kusasa ukuthi aze eventini yakho uyahosta uzuza
uyazi jo kuso ekimi is not make sure so ngiyanga ukuthi kwenzakalani empilweni yakho uyabazi nawo emzuzwini. bakuphethe bobani Yeah, abangakuphathi nawe uyabazi yazi abantu bakho uya maka wena bawubhekile wena ubona kune support na or usastenda kumagama. ngihlangane nawo Yeah, ya bakhona mama uTagret jo Manje- babaleka bayenzani bayabaleka bayabaleka. Okay, manje sama-producer lawa kuthi like underrated wena ucabanga ukuthi how bani like so babhaya obakenayo lokhu enkayi abayi-2 ke angengikhola wacabanga isikakhulu babala vele ba-underrated angisho manje simaverick ba-underrated abantu abayiboni like italent abayi-appreciate manje siyazi ngifunani at least singabiza amagama abo lawo wena ofila ngathi badeserve ba-underrated mara badeserve ukwaziwa because yeah Jazzy Shakes unrated yashaya ntwana nobani khona ngithona music ripabzo akhona nje and ba-check-in bafethu ba-check-in bafethu ba-check-in izinto zokumdevula ke zinje ke lezo manje see like umuntu ophushayo like the hardest estudio like ubani according to and like i-perspective yakho umbono wakho like umuntu ophushayo like tapi Dapi ne ya indlela yahlanya awu tapi yaspana baba ayasibani indlela man is like Batman fonele ngo5 arizeni Nigeria studios arizeni njo arizeni so manje si like yini into le ama-fans acabanga ukuthi iqiniso nge-industry kwamanga bacabanga ukuthi kumnandi akukho mnandi wozani izosibonela yizani Tholi hit nonke uze khuphuke. yizani nonke ucabanga ukuthi Zokuhloma kumnandi ngayo ubone. ucabanga ukuthi kumnandi it's easy but it's not easy Yeah. uyazi ukuthi like into bengikhuluma ngayo jo Maverick wena awucalanga freestyle wena ucala ubhala ngisho yeah kuthi ukufike ukuthi freestyle usazobhala yo ngeke noma ungene ngoma nongabhali yeah uyangikristand like ubhali and asikutshele ukuthi kunzima ukudemotivate ayangithola azisenzelani mina ngitshela umuntu ukuthi kunzima kumdemotivate angitshela ngimtshela ukuthi angafiki la and bakasekafika la ufuna ukuzibulala ngithola because yeah so kwamele ube prepared like mentally wakhumbula amagama wami ukuthi ngeke ngasho ukuthi kunzima la uyayiva bafuna nokufly bengaphandle yazi ngaphandle kunzima kokucika ke wena ukufuna ngaphandle ngaphandle hayi wena ukufuna wena ngaphandle hayi wena ukufuna wena ngaphandle because nokudla 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 kwakhona bakhona ngala nje. uba ne stress baba suthi mara nunyu kawulani yo cabanga nje ya bakubalela into ezinye bona bazi enjoy uyabona at least yabona bazihoba le malanga lakho kwakayi kwa lo jeli njani zona mo ade akidi understand ngidi utlusisi manje sijo Maverick ngifuna ukwazi ukuthi like ukuwina kwakho like empilweni like success yakho saliyashintsha the way like abantu bakutreata ngakho obvious mina bangitreata njengesinani ke ngitshela like banganamuntu ongithathele ehloko ngenza ingoma ngeke ngizwise ejo mamela hayi mina ziyelele ibala namhlanje ufuna ukuthi mina ngithengele ikhoti uyangiyela hlanyela manje amajita akho la ukuthi amajita saloko like amashita akudala like mhlambe umuntu nje azange ke azibona like akuhlola as Maverick mara webraya yakho like mhlambe yeline like so ne like afuna ukubuya empilweni yakho ngoba wena manje so umnandi khona babhaya jo bazigena nje mana banjalo abakhiphi baza kuloya west aza kuloya hayi ngikhuluma iqiniso yazi abakhiphi bona sidonke subazi jo yazi uzibani bani nxa ucabanga ukuthi yazi yeah phela ivelele lapho kuwe wazi wena ukuthi wena uyazi ukuthi wenzani yeah yena angazi ukuthi wena uyazi msifana ngithola yeah manje subani like keep up like grounded like ukuthi uzithole ukuthi let's say yabona khona manje singifuna ukuhlala still like mfana mina I believe ukuthi like ibani like ukuthi okay iba kuwe la ngitsho kumele uzitshele yeah mina no baba calm down ne ngiyaqwala nje yami obvious yeah manje
ingoma like engomeni zakho mamazalo ufrasta nayiphi Fast Sinokonoko like zonke nje. zonke Noma mama ingoma zami uzithanda zonke. Number 1 fan. manje ifamily yakho of Marazi amazini manje like ngifuna ukwazi ukuthi like ku easy kulula ukutrust umuntu or kunzima Kunzima for me trust umuntu nje. why usho kanjalo Umuntu angekwazi ukuthi ucabangani noma ngayenza. Umuntu angeke ungene engqondweni yakhe wacabanga ukuthi ucabangani. So yabona leyo thembi umuntu baba. Mathembi umuntu mfethu. Like iba themba umuntu mara ungamthembi today. the point whereby manje so comfortable So comfortable wena ucabanga ukuthi wena wena uzalimala wena. yeah khuluma ivana manje sibawubhekile when like according to how ubona izinto ngakhona ne amantombazana approach ama artists like differently bawabambile boncha Yeah. amantombazana like angena abheka like angena amajita like angena ama artist like differently bawa successful othi njani Bangena la machita la successful. yabambuka kanjani ya Mfana mina ngini mfana. Cause mina vele like abantazana vele hayi. masima abantu bakhomba bahleka nawo bomnandi Mina jo abantazana bafethu abasigrade egcinile. yeah Bayabaleka bagrade. Mara for mina. bamnandi akunala bakubeka khona Eish. bawangasimnandi Wena uthini? mina nje ayihamba ngiyokubekela yona kahle kahle le ndaba yazi ngiyokubekela yona kanjani yabona bakungasikhulu ukuthi intombazana ikhulume nawo noma ipost ingoma yakho or i-dance jive ingoma yakho yangifrustana anyeka yenze like that mara bakhulu ukwenza lokho uzoyenza yangifrustana fana nokuthi la yabakhulu like silabona unale benzo yakhe bona ubinela pina ingoma yakhe imnanda ngisho so ingoma ezi different zine aura uyangifrustana especially lezi ukuthi is successful uyangifrustana uyangithola mos Yeah. Hayi. Masimako sisibone la kubathini mara ngithela ama question ay10 makazi ngibona 17 manje Anje sekugrand nje. okay ngithi ngiyenzela ngifuna ukuziyenza okay sharp my DM lehlekisa ukuyithola yipi Benza ngicela ungithengele impahla. okay from ubani ke ukuthi Akumazi jo umuntu. intombazana umfana Umchita. umchita yahlekisa Ubhalile jo athi ngicela nekhavela. I was like, yo. Why? athina zangaphendula Jo ngitshela ukuthi ngizomthengela next year. Mangibagrade. Njenga secret. manje si like relationship yakho ubani o more romantic ucabanga ukuthi umuntu wakho owuwe Umuntu wami kakhulu mara nami. ubani ophendula fast umuntu akakhulu mara nawe Mara nami jo. wena Wena. mina romantic nje mina nje Awona ngiyazi wena ukuthi vele like vele romantic too much. Usiphuzela ikofi. Awuphuzi notshwala. manje sikuwe naye umuntu wakho ubani ongasurvive like a week angabona omunye Ongenzani? ubani ongasurvive like ongakwazi ukuhlala 1 week angaboni omunye Ungasurvive. yeah wena ungakwazi ukuhlala 1 week ungamboni or yena ngakwazi Ngeke khona ngeke. nonke nithu ucabanga ukuthi ubani lo ukuthi ustrong ukuthi angakwazi ukukhohlelela between wena naye
I think uyesho. Uyena. Wena nje kwazi kodlele. Okay, sigcibile ke ngoku sesiyahamba. Sekuyixesha elide siapha. Linda fondini Linda sesigqibile ngoku. Sesigqibile ngoku. Maverick, it's your last words. Kumfana lawyer ufuna ukufana nawe. Jonga apha mfundini xa ufuna ukufana noBenito. Uzimisele, ukhawuleze. Ungamoshi ixesha. Uyenze lento ecabangayo. Ungacabangi kabili. Cabanga kanye. Because the second one is not the one. 0. But the first one is the one. Freaky. Kamala Optimist Music ZA all the way from PTA Mamelodi East SNS, so nice and sexy southern suburbs. Ingadla kamanginseli siyesheshe sendodo wathi bamnikeza ipapa lishisa wathi ulifuna libanda ngoba libanda liqinile. Amen. Dino Maverick apha umuntu wenza his emotions zibe the ways ngakho namhlanje. Kimo Benito sibamthuthi. Kara. Yeah, link up. Yeah, we link up. Real talk, no filter, bring the truth up. Cameras on, let the story unfold. Algorithm ink where the real get told. Link up, yeah, we link up, yeah.